Serving Society of Karbi Anglong mate SSKA pen ke boy da tuma phan ke rap kapa juda. APHL Sidhansiri Aropen 6 Sidula Pothak Tirok Rogame Kipadu. Resume Soteli Bhomkuru Matipung UCF Aropen Kipama. Kardom Pini Karbi Prime Time Birota Long Pen Kadu Kavya Pantame Kardom na Pazuriklo. Tangti Pini Karbi Prime Time Birotang Tom Pen Arzwit. Terepo ni point kora player ni Dipu Hidisa Zero Arong Banghini Arta Keonga Bangpi Mate ke boy da Bang Piatama Pan Serving Society of Karbi Anglong Mate SSKA Pen Kerap Kapazur Dama Birota Kat News Asemalong Birota Napoli. Serving Society of Karbi Anglong mate SSKA amaipu jit kramsang kongchunbang longchoda renti lapen klembang phatum doan chingrum sing methang karbi akhaya phan ka chingholang the mate kerab dangjia phan mathasi pini ke chengsi dipu hidisa jir arongalong banghini arta ki onga bangphi kajote rakpi lapen kabe terang piatma phan sang balting phole lapen peko kerapa jirda kajortera terang pi terang pi ko antong do pun ni licini ne dal bo ne na ta reng me phun lang bonon ta reng me phun po reng me ke de reng me phun na pulo jo pini alang le tum lo pusan nang le phan asap sabe sami nang le phan nang ke rapa puthak nang le ko pa ninga rong lo ninga rong pik lo po par ke nang pudun thek thedar lo ni ta ninga rong pik lo nang li tum bang lo ajat long ke ninga rong lo la pulo po nang li hem bang ko an bang do ni nili hem ke usum jo hala ru sumar nu hala ko yang nu nili an chol la an kya velo po thi alo an ke non na chor ke do bang ke thom do lang chor ke do la an kya chor ro alo an ke non na chor ka vi ga hala an chol an ke hala ru sumar nu an ke la nili an chol lo bang thom be lo po hem ke an kiri ke la ri sumar bang o ra ru sumar lo la ko yang lo pi thak po la pi thak po la so a pin ni cho jor po jat po la sila sang pin ni cho nam lo po ke ni li ke rin the the da lo po ni li ke ko pu lo jon ke jo Bangso je Megalong DPCKA Working President Daniel Sonbe lapen DMUKA Kongchunbang Rangsina Tiso lapen Serving Society of Karbi Anglong mate SSKA along Klembang Phatum chetong tenunti Karbi Anglong Serving Society Serving Society of Karbi Anglong President Secretary la penkera petoma samaya kero pipar piglo athime alang tum risomar sila tapen ata mate owe kimia tumang sila samaya alang le tum kimatha kemi pen mate alang tum mithang khayang bong mate tuma society long kadure de tum hastame raponi mai hon boni bu matha se alang le tum ami thang long do gali stame lang tum chirung chirek pen kadu kawe lason pangrum si uthot kirap ki pidam alang tum mission account si kemlo lasolo rang tum long kai ke same munit lapen arnam stame hirjume pilun po lapen alang tum laso society prang so lan se king kam store thek jiphan arnam lapen munit pen stame hirjume longpon po si nili hin bestame akolang thman hirjume pichulo lapen so se alang thmana kero pilo pini dak hidi sajira long alang tum wang pen donian kawe terang pi alang ta hemipi do lapen sonsaksi kajor terang pi alang ta hemipi do alang tum phan alang tum sang lapen chutun chudanga phule balting lapen pikok hai huis taki pipon thek postame alang tumana keru paper piklo lapen alang tum achithi par alang tuma society la society pading nang pu hirjume hangsi niliram thetek ton koklo thank you
माने मिथांग long ri pen मिथांग khai ban jong si chirap nangji plotang ti bang pan jong pon nang de मिथांग thul phut ban si la so sai bang pang cheng pon nangji puni tum jir pong bong pen tum ching room si la so asani tum deng pon lo la bang ki mane ki duk bok atum phan ma de ne kisung ki boy dat atum phan jong si tum arjulong la pen thek pon long plolong te ni tum kirap bam ji phan keng kam chi jor pang cheng pon tang lo la bang ki ni tum achet kali lo karbiarat ke tu an ma de karbiarat ke boy long tu an sami ni tum so kirap dam ji ma un an pen ki ni tum chirung chirek pen so sai ke deng pon ji phan pusni tum jirput am chelang sil serving society of Karbi Anglong puni tum so bangke amhang pa thek pon lo la so amhang pa thek pon dat pen ni tum pini bang lamang so sai ke kam ke jor ke cheng si lo la sila so long ke cherak pa chi tu ni tum chot kali lo karbiarat du an karbiarat long ke du an tumi la so sai ke pang tang pon ji ma tum mithang a khai ki sung ke boy long ke charjab dun thek jil bangke chi jor ra perona them klem ra perona la sinon la son thak thak sila dak la hidi sajir long sami ipi tum arta du piglo puni tum arjulong alang tum sung boy dat lo la salang tum phan arjulong sini tum avedet tu wifi ne sang la pen piko e pak sami tum pajir kon kang lo la bang kini tum pini la bang ni tum ka prek pani tum kirap hang hepin la bang ni tum jirpu an ching room si mane pharo hini pula ching room si la so asani tum deng pon lo la sikibang silang alis ta la puson asani tum ke deng pon ji phani tum bor easy la so sai ke deng pon long sami adu ka du ka bi arat sami claim rap perdonang la pen cerap perdonang la pe andu se aprang ponji phane itu body pon rap perdonang donni ahem hemipi hem lo alang litung ke kawe tirang pi la pen kajor terang pi alang litum duk dat boy dat pu birta long si nilitum serving society of Karbi Anglong pu isi NGO ason les tamin on manitum officially ke register telang tamin tum isi NGO jerpo pen lapu nitum kadok kawe pherang ke angbong lata claim rap pet dam rap pet tumang bong pen cirung cerek si sang pholi lapen pekok ipakwet tami alang litum bang hini phan tum kerapa jer kang lo lapen itum bang society mate serving of society of Karbi Anglong pu society pen litum non kebang jil lang tami lason kiduk det ke boy det tumhan kerap ponji phan itum ching wai pon lo lapen lanso serap pon lang pini bahini rap lo porte moi prangke bang pli phan rapon po lason dak thak se bang pli pen mo ke bang truck po se pabat pon bom po lapen itum inter Karbi Anglong east west tamil so kipang dang ponji phan itum non bor bi phan se matha pon lo lapen laso along kadok kawe ke the ke ding arat lapen Karbi arat doan tami nang ke cerap nang cetu dun pendang lok hirjumi nang ki pidun pendang lok la anso se nitum ki claim kita malong nang hirjumi nang pidun po posin nitum pen ning thepon lo Herepu ni point kora player ni lower Habjan Jamuna yang tipe tuak lamalong all party hills leaders conference mate APHLC Dhansari CC pen 6 schedule apothak jirok to kame lapen vote ke hangamai ta odupon thulu non kiliga pornak te bogboma hot arataria song tinta amethang song ka chepahai ji aphan duri sangse pen vote ke hangamai kang ni pona songsi Dhansari constituency APHLC aru amai phu Mohan Singh Tokbita Dodi Sangsepen APHLC Rataria Song Dhansari constituency Ongdunga vote pen Jai Kathara Phan Kachepahai Ponja Phan Matha Posi Pinile Thota 6 schedule Jerok Tokame Mate Inglong Aswa Khaya Phan Kacharai Komnang Japothak Chathang Chimupo Lapente vote ke hangamai ta pedopon La Swamaya Long Alhi Sarpo Aman Pen MP candidate Jai Kathara Mata Chatongdu Pente APHLC Tiripia Kongchun Bangsar Kiri Rongphar Organizing Secretary Kursing Timong Youth Secretary Sersing Be Dipu LAC Amaipu Giori Rongpi Dhansari Constituency Amaipu Mohan Singh Tokbi Bikram Tokbi Pen Chenglok Pinang Anara Ratum Chetong Dun Pen May RD Pidunsi 6 Schedule Cherok Toka May Nesen Ingsam Jin Pen Pachun Dhansari constituency Lower Habjan Jamuna yang tiar Anglong dak itum APHLC pen 6 schedule awareness program dak itum pedopon lo pen labaso awareness program kipi ponangkok te bang lahelo je non radatum non la surini reng korapli upcoming parliamentary election MP election ahut komara bang pu mansel itum vote jok nai ma vote pi pen komara se pai nai mala bang solam se tum thanmum lo lapen kedam tangan ile itum thenglong lo je ladak
ruling government atum Congress tum pen chenglok dak BJP atum katwe tum seme rara phan ka pachu bailam lok ke than ben selang tum che pahai lo la pen ke chak thap ke chak pru ke ther ke hap lason pe do ben sila dak la tum election che pahai bom lo election haider sitame nang tum theglong lo gente la hap jan bang so towar ke la ka Congress ha komento ning kan hot pen towar lo opinion ne thang ta development theglong le la setame nang tum theglong i ke be ke che tum ke do odim boka jana son Hawra khata son utor bobila son apen ke phelang pi area lo mason adum theglong ji black topping a government ke bang tin se black topping to wata kipi lapen ke jol jiwon mission ponon lapen ke hemso ka dogo yan tame la tum phan ke palila seta la dak rong barim lo Dhonsari constituency long la upper habjan apena lower habjan la haya area ke pinier nen tame to warta ave lapen ke mission kacheleng to wara bechot kali school ta ave medical ta ave thang ta ave la dak lasi la puson ning long aso tum ke dodim along kaching thur ka bedat kala ke non la ruling party atu national party tum si chari bom lang pelutang dana hai bom lang pelutang te la ke development ka bom pula pe non ini tum non Karbi Anglong rat tum non ni tum ke long teng pelutang te non kacolang prong ke ek matro APHLC mari tum sar jai kathara phan alang litum kapahai dun pen parliament nong ke toy dun la bangsi kar I non Karbi Anglong rat tum la pen tum sar ninje delu kante alang like election ke thudun non upcoming parliamentary election ke thudun lage kupine alang li MP ke choi phan MP ke manje phan ba konane alang li Delhi dam ben hala dak alang li chepreng me phan alang li ke man kang tung dakali alang li son arta ke do bang phu de arta ke do bang phu non retire det pen hem do join nang bang phu sitame komada farman si pini ani dak Karbi Anglong alu atto kanu inglong alok tame alang li akeng ben ke damar lo lana ke to kisung je chaknang lo komada join si kes ke phonang lo pini ani pulo tang te la ke nangli tum la peli tum Karbi Anglong ra farman la di ma so ra farman inglong so farman lasi non alang li ke klem kang tung hut ke klem kang tung bang phu phan si ile tum Karbi Anglong ra tum made dak Karbi Anglong di ma so ra tum inglong so tum ana bang alang li phan election pipen art chak pidun pen itum papa haidun ang pu la pen ning kan troxy cap so se ile tum ka chong hong prong la bang so autonomous state article 244A 6 schedule of the constitution of India paragraph 20 teng pen kapak kim je phan parliament along alang li bill kapa ponje phan kapa pass unje phan alang li lampani je duna la helo li ra phan ke chuning ri la ka thek dagaram side lo la ke non nili tum chot ka pugali lo ruling party tum hale nang li tum arju sitame alang li tum ke hai deji po phan galang li maning ke the pin people lo tang te rat ka chetto mat se ave pin non mat ke pinier ni ka dak li tum APHLC long pinier ni rat ka chetto long nili tum meeting ka dog ave sitame nili tum hin pan ke hai thai pinang posi tum ke government kali dalang posi nili tum meeting ke phalong an se me paisa sikai sinat tani tum pene central committee pene ka padam galista rata tum ka chirung men si pinier ni lana na meetings tame chetu dun lasi nil tum atok anu ni tum dam lablo nona bangke candidate larnang po government larnang po lailo ratum gang joge lapen ni tum ning chethe binong lake je Karbi Anglong lapen di mahasara ratum none phong bangke BJP a government aphan bang paklo wek po lapen APHLC phan pahai wek po lailo si tum 6 schedule awareness meeting ni tum pachun ponlo ing samjin pen lasi rat ke cheto pen si ni tum chini daklo non do result bangke non pen si klang daklo non do election result bangke lasi Omar Singh piso kedam tang laso ke claim kedam ke thek the arong ke thek the jo ni 6 schedule arong ke thek the jo ni me periodic pota jitu medi pota Karbi phan pipe si parok phan pirong lason si paper media long tani tum thek long pen laso ke thek the arong ke thek the jo ni si laso itu periodic pota ke hang laso rat tung ke hang laso phalta pusi pending head pusi pu council long si file ta pending at tangka pipe te periodic pota ta pipe miadi pota ta long le non puar ni anta lasi kiduk da rat ke kupulo si bobes kolita ba anita langli chipulo neke 5 lakh abhut pensi election haiji pusalang le pu sita 5 lakh kali lage zero bhut silongi Omar Singh tiso bangki athe alangli 6 schedule aron thekhe nonda bihari bengali phan lok sigerai tangli phala PGR long le alangli rat angno chichak dera pinon punon benta papleng the taso eviction kuri thekhe non puani anta lapen dipu railway colony long ta eviction jipu lata non puta eviction thekhe
lapengala utor bor bilong da son thaklu ada dakta nonta eviction de la incrosar do pik hadakta bengali bihari tun lepen kheroni long ta bengali bihari tumsi incrosar hadakta mane aron re pen ke do non puarni anta eviction hai he la son munisi MP ki thudun pu bange lage chilon le penge amunita unfit lagi kitia da lagi hai da hain non besi a result klang daklu atumi BJP meeting itu clearance la so clearance long te muni di nuta dun bangwe chair ta khali pusipu tebulan ta khali la so te non besi BJP ke rem elo omor sing ti so bang rem elo Therepo ni phain kora player ni United Christian Forum mate UCF matipung aro penchpatar piponsi he resume soteli abhom kuru mate Bless Palm Sunday ongdungar mu hempuji su aphan anong ki pathe pen hang taram ponsi ar mukache jengpon abirta nang Ningkan sohinia prang hempuji su Jerusalem arong sopi kachidamako soteli thejura ro ot praten anang ki kroyara ratum kang thum karni kedeng ponasonsi Christian anim kiri matum an pinyar ni anta chikimo ponsi herjume soteli bhamkuru Bless Palm Sunday pinile thota matipong forest gate along pen army kachajeng pangchengsi monduli church queen arke lapen fellowship li an Christian anim kiri mara chingsi bangtharu narke sosiara campaign nangsi soteli arbo of Christ Cherubim Baptist Fellowship ni hang dipu an panisi herjume soteli abhom kuru keroka chok amay padon Bangswa may UCF matipong unit amay pu Samson Teron pen Japon sing chunbang Nixon Pangcho pen Pachinia Porenpo Special number CNI matipong pensi Lungcheto Parju Anparata Arana Malam Kewan Speaker John Ramay Principal of CLTI pensi Resume soteli abhom kurwalang the Clarodak pen parju Song si BD Sir Reverend Samson Teron UCF matipong unit ta chetongdu Anparata jaime kapachun panulji aphan dodi sangse pen ke claim kedam pen kachirapun Wilson kya rapchun bang UCF matipong unit lapen bihin rimbang rubdhon hangse lapen ongdung UCF matipung aro klempang kubang piatun chirap chito dungsing may insan jin pen pachun That Lord, today we celebrate Palm Sunday because He is a King who entered to Jerusalem today as a King. Jesus Christ is our King, and we remember Him because He came to this world to save us, to save all the sinners from our sin. And we believe today as we celebrate His victory, His righteous, His gentle as a King, we believe that as we celebrate this Palm Sunday, we shouted as Hosanna in the highest, because the meaning of Hosanna is that, oh save us, oh save us, oh save us. From what? Because we as a sinner, we need a Savior. We need a Savior. We call Him Hosanna in the highest because He is the King who can only save us from our sin. So we call Jesus Hosanna in the highest. So today, as we remember we welcome Him as a King. We are thankful to Him for this wonderful day. We praise Him, we glorify Him, we rejoice Him because our King is going to come and save us in this very day. So 2,000 years back, He entered to Jerusalem because He was made King, so that we can glorify Him, so that we can exalt Him, so that we can hail Him. So Hosanna in the highest. Thank you. President lo, Radak ni tumatipong unit along UCF ku sing do la dake interdenomination dak monuli ingkoi bak do kado ko ve projam same pini ke Jesus Christo anong the ben Jerusalem kedam hala so hositame kado ko ve tum anong pe the Hosanna Hosanna kang tui ne bang si David so po Hosanna po se hang konjo la pe ha tum api ari husame tuar kedam along
chilim bon lo la bang so taxi gad ho pardon ne pin na gad ho long si la jisu ke nut ningang samare chou ku pardon si la dam lo kat so tuli arbu ai hui pen si la tum kar chu lo re chou ki me ko se la se ka ong dong atum ma choi je block si war dong lo la som si klem lo la sona si dak ne to matipung UCF unit at tumben sa may pini labang so jisu ninggang samare chou labang so anong ke thei pu tum kachimat hadun nan si ni tum la kado ka vi peda pa pen nang jeng toy jeng ni pen rang lo sila dak lun lam kado ka vi chethan no kardom kardi la kado ka vi dolo ene jasimet ke arna ma phana ki rupi par pik lo to vi ju pen sa me arvi motor me pik sita me pini arna ma phan kardom ben jok pini me sena motor nang pe po ni tum arna ma phana ki rupi lo la pen pini ke wang ana arada to ma phanda ki rupi par pik lon tum ching hon speaker do secretary do pu treasurer secretary pu lasona dak ni tum UCF dulang kapre ka member tu lang tum hanta ki rupi par pik lo nang chirap chitu du na pot la penan par da me pini la media tum sita me ni tum phan ang kang hon pen ni tum long ki wang nang chipen du ka por nang chipi pota ki rupi par pik lo kasi nang litum ka du ka we nang ke lang don an tum manda me ni li nang churu par pik lo pini Jesu Kristo anong at pen Jerusalem ke dam labang soi here jo me pini labang ke lang atum an so video ke lang atum an long kami pidunang ko kaning ye pen here jo me na hang pe si ni li lam the an si ing tom kardong Dang tenal malam so para phan birta mo intonic sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihe namo phit pothor birta lo wang tweak lo Therepu ni phain kora player ni hirzume totally abhom kuru bless palm Sunday Depu Polytechnic Chekso Langso St Mary School Pirbi Market DAV School atowara na tupen ongdungar mu chejeng damsi mentila long an hirzume totally abhom kuru ame padpon Somindar angkang hirzume totally abhom kuru bless palm Sunday kar choduna songsi Depu angkang kedo mondoli troksi penta armu kache jeng pen puji suaphan anong pathika Lasong si mondoli troksi lake Theang Baptist Church Karbi Christian Baptist Church Emmanuel Baptist Church Presbyterian Church of India Rengma Baptist Church Rongtlubong Church lapen AG Church Christian anem kirim mate hampuji suaphan ke koyara ratom chitodon lapen tu Pastor Edwin Inti Emmanuel Baptist Church Pensi Arana Malam Khanpon Lasong si mondoli troksi nang chitong Antar ka mondoli tin pen tangka chirong pensi bang swame puchin Pigi do na tum hangjo sipulo Hosana dawira sopo Hembua men pen ke wangabang ahir jumiat heng Hosana kang tuinaya bang Lagi arna malam lo Ke porhi karjulong ra perapot ahir jumia bang putin long pedona
bang suamei pe chumukota EBC kongchun bang dorsing tisopen nangkham to pini dadak mentila cheksolangso lapen ke St. Mary's area lapen ke humeding tipen chenglok dak la tulkimi la area parung petpen pini la dak nili tom munduli troksi an tabang so hempu Jesu Kristo anong ke tepen Jerusalem kedam labang so arni lo labang so arni nili tom kichemat ha dunjia phansi nili tom la dak munduli troksi an nili tom chingrum lo lapen labang so munduli lage munduli troksi ke ladak nili tom nong bolot ke ang church Karbi Christian Baptist Church Emmanuel Baptist Church, Presbyterian Church, Rengma Baptist Church, Turbong Church, La Pen Eji Church, La Unduli Troxy, Pen Pini Litum Chingrum Si, La Bangso Asa Ajay Mek Nilitum Dengpolo, La Pen La Bangso Ajay Megalong, Nilitum Arna Malam Pen, La Pen Ke Lun Pen, La Pen Anong Ke Pathe Pen, Nilitum Pini La Bangso Andeng Dengpolo, La Si La Bangso Andeng, Nilitum Proseson Ason Si Wang Pen Si Dak, Mentila long si nilito na bangso ang deng pajupono la sinon na bangso ang deng nito insamjit na pen ke mesen men si nito pachunong lo la si nang nitum nakado kabe ay herjume akirap na pidun pen apolo ku groisi pini tiek pen nang nitum han lakwan nilitum hempuji supresonon pen ningkang sam ningkarong kado kabe lo pidunan la pen Jesu Kristo Jerusalem pen anong kethi pen kedam la bangso anong kethi pen kedam anu se kado kabe aphanta herjume nang ku nililam the pajir ni se lapan si tiek pen nilam the pijut kok kardom Kanti pini Karbi prime time birta bangke kang tonik long kado kaveta me 2 me thak me kurwang tu